Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka sing samla shnong maulangwir kum shibenta ban aimin siya miki khun samla jong ka shnong la kalong haki jing pule ban haki wiki kam hak khatwai tarik naitung arja arpun rew kala yo ban pun kup buram da ka Rowell Lingdo Achievement Award arja arpusa arpusan haka hall jong ka balang maulangwir Higher Secondary School Southwest Khasi Hills District. Kani kasian ke balai baka sing samla maulang kala yo ban pun kup buram ki samla ban haka ni kasnam kala pun kup buram hadu san buknai ngut ki samla ki bapas bha hagi examen prepare kentup ya language ki bapas ya ki exam MPSC ki samla sengkam lajong ki samla ki bawan ra nam man ra burom ya kashnong hagi chine kai sports bari u samla ki san wan yang ubala pelat im ya language ki mensiam beriau ki belajan ngam jelop ha mau ksar maulang wer but ubala yop dang ru ya ka National Bravery Award na President Jongkari India hagani singila yo ban sami kini ki kusnam de uba adenik ding do tongkhar kum ukongsan haringkat kejiran lang ki khun ki ksio jong uba Rowell Lingdo Menteri Shnong ba NS Wanyang ba Ben Johnson Lingdo ba Pauline Lingdo ban kiwi ini bahasa Commissioner of Food Safety Badminton Ilayo prapusan po ibalayo prapuay persen asoba pati nangta persen nangta iwanra boklang lento Sim kenal ai kublai phi bangan ai kejingkit bok kejingkit dia kublai shune ya kejingkit mau jong kasang sama shnong ban khot janga bat khatam e kejing kesem ni baru ni tipha ya kata kejing kelut musim jongki kum kejing kesem kibana ko por ki jupun pau ya kene musim jong kejing skwa kesutan ya ke bagin yo penyem nilai semlang tai ha Rowell Stadium na kapor pat mentangi sem ro ne kublai shibane duduk terjua meban perjalanan kejing kesem baru ikon kiti kibede jingdei bat barwel ikere musim jong ka jing kelot musim banyo ke kala peliti bengin yo pada syam ni keluk kumne kalau ka kabuk sharinga bengin yo pada syam ki khon samla ki bayo ya ka achievement ko phero nagare kishnong molongwe amar komba ne noyalam pakrao barwel ila yo banya chakma ban achieve hakajing imjok I ka jing treshito ngasuk men tu kata bantip bana kene snong bongwe lagi samla kene snong bongwe kam sim lakut no ya ka bakna chief haki kerdam ko pher da kajing treshito sok men hadu kata bantip ba na pleng jung phi ki bayo ka award ha dona penyo phi ki bayo ya ka award ha kajing slor jung phi dona penyo phi ki bayo ka award ya kajing pas jung phi ki jing pule dan lebih lagi kebayar awak nak kecing yok kam yok jam jong pi bat ngasko sarong bat yang kemat jong pi badan lebih lagi kebayar awak kan ban pas ni ka MPSC exam ki civil service exam dan bayar awak nak kecing pas jong I ban yo ka ban pas MCS dan ru bayar IPS ni MPS tekadere kalau kecing sarong sisa bat ngatip bakine baro kajing yok jong pi kadai be kajing treshi tom ye ka bakila penut sengi kila penyut ya kila duk thia kila duk dem mangi menta ngiya shot samthia na kadau ni pe world cup se bara ko bun re jingi da ngi shot samthia ka tu be ngaru de na kadau ni jing pe world cup henry jar de jong pi kiberi ki awards kibayo ek award menta kasni Hidang bon kipor ke papisyo samthia nakadao jo kajing treshi tom nakadao jo kajing penut por ban krekot jar ban bila treshi tom ha kajing bom yo I jono ha kajing bom yarok mano marundom natit den tre yo kajing jo barok titip ya pi ba yo kajing jo ban ngakwa nak beli kerpang ya kata ya kajing treshi tom jo pi jar Hagaba kilong kinongjok jong kene snong bolwe
Om day tu juga senang malu. Bila long ti nongjok, jong kari kadang kathan bar away, jong ke distrik Southwest Khas Hills. Ban gayeng hangne, ban pen eklet, ban yang eklet nak bas kosarong. Ban dom ki kon samla jong kadang kathan jogi. Ban dom ki kon samla jong senang malu ki papas kini katan. Ya kiba kalong ke jing sarong, ya kari ke jan beriu, ban egi kum kadang kathan. Ngarang ek militi, ban ka pos kuat kindom ki samla kari kadang kathan jogi. Kiban pas je kiri civil service exam prepare. Barga dokumen penyui. Ba kamdam hakajing hakapor hakabai bapol marwen ilong kumu chairman jo ke MPC labon ngot kiri sama jo ni lekne kadong kathanya ro pakathop na kiri kisnom kiba pas je ki post kiba prepare ki kerana officer prepare hangne hapo Meghalaya jo ni lembaga MPSC exam Isukman banyu iba ki beriu jungi kim jaduna ya ki wei pa ikon samla. Oh kin thla pai pa ya ka jing sisa baro ba phim simla pundon kam kano kata ko environments andre khila pas na ka daw jo ki tristom jo ki. Na kwa tung ka imlang ka salah. Bangin nom pen jabo ya ki jimut ki perkhat jungi ban perkhat bakala ki ki baro. Kan natip ya ki sisa hangno hangno. Andre kabang isu persiang bet ke imlang salang bansi perkhat bersio i bet benton metang kata ke perkhat negatif kabang yo. Nakwa mapi ki samla ki bayo kam ki bayo jam. Nanti adu karno pila tresi tong pila le hok kala kajong peta hak pila job ban ba si ki exam ka pair. Nak kapta ke jing bahayo ke imlang salang. Ngan jindal skop tenat bayo i ya ke keren yo ki samla nong job. Ba phim simla pron kam hangno phim tip kata kala kelenti. Banlek ekonomi kita kimin ki belum unfair. Andre nangka hok lajong, dak kajing traitom lajong, dak kajing start lajong bila pas si exam prepare. Parlobe nakwa pakai imlang salah. Ngine sana kata kajing imnya kabangin mang positif ka perkhat ka perdai. Kenang bagi di sama ki menang ki basta. Kinom dei benduk mensim lepah. Bat kinom dei ban rairem lepah ya de krem padele. Kidon Kilong yin, kidon kirang ba, kinong yalam, kijongi. Kibawa ni kendo, banwan le knyum, banwan perbau ya kajing musuh ternak berong ba. Kikon jongi, kim yo kam sorka. Onda nak kelini ya king ong ba. Katnosin pila syakhat interview. Jong paju syakhat interview sindru. Are yo kam kuno syakhat interview. Tengah keling ong katnosin pila apply kam sorka. Hari kata rumpat jo apply si sendiri. Wow, kau mereka kau percaya you kau kata tangban le juga kam sarkar si sendiri umpat le juga. Lah nyum lo iki breu bangi ngim juyo kam sarkar. Hi kene jing bakla. Kene jing perkhat ke bakla bon bak ke baki breu ki perkhat bakla. Ban suyo sup ya kai dalam pencipta. Kau ke samla be katip haduk karno bila pencipta. Ban pas ki exam nyopi. Hiyok ek awat mentah, namar kajing persistem nyopi kajing krekot nyopi. Lada mapi pim krekot, lada mapi pim let school. In knyumnya kiwe ko kim siyok kajing start school deh hok kim at kumta. Ngatai pim school deh hok kim dia bro. Kelam persistem nyale, kelam krekot nyale. Habom pas bahasa keno berong bah. Ka school kale siliang ani ngatai lapa kala 100% bi. Berong ka school kale siliang yangi ikram pas Andre kata pada kete kerja perkat, kata kerja temu wan seniru, habawan pun perkat yang dia lupa ben pun kau yang bagi nilai pediam yang katanya nomor ba, isem berbalong memetakan na, berburung kajong kita berubah lendo, bawa dua boleh, berbalong gue negeri pra, jauh dari katan, Southwest Khas Hills, kau beri ke distrik tu bayi persah yang beri bermurah ini, jauh dari katan, mau berat berubah. Balai way naki nom hikmat bala selam tam balam hikmat ini konsumsi. Kaisar po senam ke konsumsi nila apa kasih mengelihat ini kalau tak kasar po senam tam ilam hikmat naki balai pun senam. Ajar lai buah nak kata ka jelas naka bertahan untuk jelas ini lai pesan senam tu mai hikmat ini konsumsi. Bagai ini kita belum bagi hanya po ka Han mungkin berapa kadang nak kecing lawan nanti pada jumpa nanti ini. Bahawa nak boleh atau sebenarnya mantan ngai iba
haka first academic award jong karawan itu academic award di mai belum pangsan mo. Kenya berjigam jong belum beliau boleh award haka terjauh. Mo. Award karawan itu achievement award chief guest udah tahu karawan itu aja. Jika kata achievement baginyo akademik jong itu punya. Madal akhir udah dengan ikan malu. Mo. Mereka berjam dalam ikan malu. Tetapi ikhawan iyo akan kata belum. Apa bidang ini kini kita samlah. Kita akan mau berpeluang nyatakan Rawal Lindo Achievement Award. Bapa kata award bingkong do itu chief guest ni. Kata dewa ada kue mo. Ni kata kue tarik opera ada kue. Jadi kata kali kue achievement kaba kuni orang bau layo. Berhakatu kasih ba keyo achievement bingkong do. Jom kini kamorong best spot kat pada bingkong. Iu layo achievement bo kebakau tak berusia berhak kerten lajong siap peluang achievement award. Ternyata nak kira orang ba dipanjang pun kata bentah. Apa nyayan sikini achievement award. Kadai kowe nak bentah atau ini. Kabai jukwa mana yang siap. Kekipun samla kamtam. Ya tinong sosong dengan orang malu. Kabai jukwa ilat leti kumno berkentir. Ya kasnong katau layar kajong katan kamtam ya kasnong maulawel. Hampir di prinsip hawa keseng samla kabalong kubai na kiseng kabalong kalong pet kalong kami ya kabah kamian apo snow patau rangka pagi kiseng kum KPDP keseng long kami yo ay mapelong ya kini program te kini program kalong sisa kubai na ki program kabah nang yai pengkhiam musim ya ki khot sama jo shnong naga banta makinang treshtom la kido ki banta te kumwe na ki nong shnong jo shnong naga por yi ba kasal sama shnong kaju pen ya Jupan long ya kamu kini ke program, tinggi sekali kepada ai, kajing kuplay kepada crowd dan kepada joki, nomor bagi lasim ya kene kam. Kundo banang ketiu ya kikon sama lah kanu kebentar. Ni kemau lalu hagi sistem kebeladab. Ina yo ikon berkupuram yo way ni kikon sama ubalong way uba lala ikon pelajar ya kikon juga strong kibala de ngam jelok tenrai miru ila sya ya kisah berkupuram leba juga sama tikari kejile juga sama kalau way kere kiba ginama ikon nang pengkhiam musim ya kikon sama lah ke pulih lah ke dulu ke kam sport kikam business kikam travel lah nanti ke dulu ke kam kebabi pile pinok seniang hak emang salang kesen sama kepet ke kami maka hai buram ya kita kiba lebha kita kiba Treba nata ban nang ketiu ya ka emang ke salam ya ke shlong ke tau hibar kuai